Red Blue JD. Uyu munsi tuba mwisi isa nihujwe n'umugozi umwe, aho abantu batuye isi bose basa n'abatuye mu gace kamwe kubera imikoranire yamaze gutesha agaciro icyitwa intera. Ibintu byinshi mwisi birasa kandi birihuta. Ubuvumbuzi no guhanga ibintu bishya byabayeho mu bihumbi by'imyaka byashize byashyize itandukaniro hagati y'isi tubamo uyu munsi n'isi yo mu myaka 500 ishize. Uko guhanga ibishya byatugejeje aho twafashe isi tuyiremera umurongo w'ihuriro, aho buri kintu gifitanye isano n'ikindi, aho buri gace k'isi gafitanye isano n'imikoranire n'akandi. Ibi kandi bikaba buri gihe mu kanya gato mu buryo butigeze kubaho mbere. Ibi nibyo bituma dutera imbere, tukaba abantu basa neza kandi babaho mu buzima busa neza kurusha abandi bose banyuze aha turi. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ku nshuro ya mbere uyu munsi abahanga bashobora kujya mu isanzure hejuru y'isi bakareba uburyo isi twahinduye ugereranije n'uburyo yari imeze tutarayubaka ngo tuyihindure uko isuku. Uyu munsi ujya unyura ahantu waherukaga mu myaka 10 ishize ugasanga bahubatse amazu cyangwa ibindi bikorwa remezo ukibagirwa uko hasaga mu myaka 10, ariko ako ni agace kamwe wowe ubasha kurebesha amaso. Iyi si dutuye isura yayo nta bihuriye n'isi yo mu binyejana 5 bishize. Nyuma yuko tugeze ku isi tugashobora gukora ubuvumbuzi bw'ibanze budutandukanya n'inyamaswa nko gukora intwaro zo guhiga ndetse no kurya ibitetse, twahise dukora ubundi buvumbuzi bwavuyemo imijyi yose ishashagirana tubona ku isi ndetse n'ibikorwa remezo n'ikoranabuhanga byose biyirimo. Reka tuganire ku rugendo twanyuzemo kuva tugitangira kurya ibitetse kugeza uyu munsi. Reka tuvuge ku nzira byanyuzemo kugira ngo isi ibe yubatse uko yubatse uyu munsi. Iki kiganiro cyitwa Waruziko, ugikurikira kuri Radio Rwanda. Ikaze. Inyandiko y'umwanditsi witwa Maria Angelica Berello yitwa L'invention de l'agriculture ku rupapuro rwa 7. Uyu mwanditsi avuga ko ibi bikorwa remezo by'akataraboneka byubatse isi byatangiye igihe isi yose yari ituwe n'abantu batageze kuri miliyoni 5. Ni mu kibaya cyiswe Croissant Fertile, ni hagati ya Turkiya, Iran, Iraq na Yordania. Hari mu mwaka w'1010 imbere ya Yezu Kristo. Abantu bariho icyo gihe batungwaga no guhiga inyamaswa n'imbuto batagira aho batura, bahora bagenda nomade. Rimwe umwe muri bo yasoromye imbuto yabonye aho mu ishyamba arazirya, yumva ziraryoshye, araziteka kuko bari baravumbuye umuriro. Nyuma yo kurya yafashe ibishishwa n'imyanda yavuye kuri za mbuto abijugunya hafi aho, bidatandukanye cyane nuko natwe tubigenza uyu munsi. Nyuma y'igihe gito yongeye kunyura ahantu asanga za mbuto zarameze. Ahita amenya ko iyo ufashe imbuto ukazitaba mu butaka, nyuma y'igihe runaka zibyara izindi mbuto ushobora kuzasarura. Izi mbuto zari uburo. Mu buryo batari bazi, abantu bari batuye muri Mesopotamia ariyo Iraq y'ubu bari bamaze kuvumbura ubuhinzi. Ubuhinzi ntabwo bwagumye aho ngaho mu burasirazuba bwo hagati gusa, kuko no mu bindi bice by'isi bahise batangira gutaba imbuto mu butaka zikamera bakazisarura. Mu mwaka wa 2007 imbere ya Yezu, aba Olmec muri Mexique bahise batangira guhinga ibigori. Mu mwaka wa 2006 imbere ya Yezu Kristo muri Peru bahise batangira guhinga ibirayi. Mu 2005 ku nkengero z'umugezi wa Perle mu Bushinwa bahise batangira gutera umuceri. Mu mwaka wa 2003 mu Burayi bwose bahingaga uburo. Ubuhinzi buracyari cyo gikorwa cy'umuntu gifite akamaro kurusha ibindi byose bibaho. 10% by'ubuso bwose bw'isi uyu munsi ni imirima abantu bahinga. Uyu munsi uburo bwose buhinze ku isi buri ku buso bw'ibirometero kare miliyoni 2,166. N'u Rwanda gukuba inshuro 76. Dukoresha 20% by'ubuso bwose bw'isi mu korora amatungo magufi n'amaremare. Imikumbi n'amashyo biri ku isi biri ku buso bwa 20% by'ubuso bwose bw'umubumbe. Kugira ngo tubashe kurya dukoresha 1/2 cy'ubuso bwose bw'isi. Kuva ubuhinzi bwavumburwa ntabwo bwatugaburiye gusa, ahubwo bwanahinduye imyitwarire yacu yose. Madame Caroline Steele ni umwanditsi w'igitabo Hungry City. Ubuhinzi bwatumye ku nshuro ya mbere dukoresha igihe cyacu mu bindi bikorwa atari ugushaka ibyo kurya gusa. Mbere yuko tuvumbura ubuhinzi,
mu gihe cy'ibinyacumi by'ibihumbi by'imyaka twabayeho mu matsinda mato y'abahigi bahoraga bimuka bajya hari ibyo kurya. Mu kuvumbura ubuhinzi, ibyatwirukansaga imisozi twabizanye hafi yacu. Ibiryo, abantu batangiye guhinga ibyo barya maze bahita batura hafi y'imirima yabo. Nguko uko ingo za mbere zavutse. Abantu bakimara gutura babonye uburyo bwo kumarana igihe hagati yabo, havuka imikoranire. Abantu batangira guturana. Mu guturana barakorana. Abantu batangira kungurana ibitekerezo n'uburyo bushya bw'imikorere. Ibyaro bishya biravuka kuko umuntu yazaga gushyira karuri hafi y'akandi akanahinga hafi aho. Nyuma y'ibinyejana bya byaro byagiye bihinduka imijyi. Umwe mu mijyi ya mbere yabaye kuri iyi si uri ahantu ubuhinzi bwatangiriye, aho abantu batuye mbere. Ni umujyi wa Yeriko, wubatswe mu mwaka w'ibihumbi 9 mbere ya Yezu. Yeriko ni umujyi wo muri Palestine hafi y'uruzi rwa Yorodani, ahantu ubuhinzi bwatangiriye. Yezu yaje mu isi asanga yari umujyi ukomeye cyane. Undi mujyi wakurikiyeho ni Erbil, ni muri Iraq. Muri ako gace nyine ubuhinzi bwatangiriyemo, wubatswe mu mwaka w'5300. Umujyi wa gatatu wabayeho ni Byblos, ni ku nkengero za Mediterania mu majyaruguru ya Libani. Iyi mijyi ituwe n'abantu kuva mu myaka 1011 ishize. Iyi niyo mizi y'isi yacu igezweho. Aha niho hubatswe inzu za mbere ziri ku isi. Madame Ruth Dumfries yanditse igitabo The Big Ratchet. Igikorwa cyo gutera urugemwe mu butaka cyonyine nicyo cyaduhinduye abantu turi bo muri uyu munsi. Ni igikorwa cyatumye duteranira ahantu hamwe, turahatura, ariho haje guhinduka imijyi. Hanyuma biza guhinduka uyu muryango mugari tubamo uhujwe n'ibikorwa remezo by'akataraboneka. Abantu bajya mu isanzure babona uburyo imijyi yo kwisa ari minini. Imwe yagiye yihuza igakora ibyiswe metropole, ahatuye abarenga miliyoni 15. Abantu bari mu isanzure bakareba ku isi bahita babona ko iyi si twayigaruriye bya nyabyo. Twarubatse, turatema, turacukura. Ntabwo isi yigeze igira isura ifite uyu munsi. Uyu munsi imijyi irenga 500 hirya no hino ku isi ituwe n'abantu barenga miliyoni umwe. Igitangaje ni uko iri terambere rikomeye ry'imijyi ryatangiye mu myaka 250 ishize. Abantu batubanjirije bamaze ibihumbi by'imyaka bibera mu mashyamba. Niki cyatumye imijyi yo mu isi ikura nk'ibihumyo mu myaka mike gutya? Igisubizo kiri mu buhanga bw'umugabo umwe wagize igitekerezo cyagize isi uko imeze uku nguku. Igitekerezo cyatumye abantu bava mu byaro bakimukira mu mijyi ari benshi ku kigero kiruta ibindi byose byigeze kubaho. Hashize imyaka 250. Ni mu mwaka w'1765 mu Bwongereza, mu gihe umubare munini w'abaturage bakoraga mu mirima bahinga kuko guhinga wari wo murimo w'ingenzi icyo gihe. Umu-engineer w'umunya-Ecosse James Watt we yarimo akora ubushakashatsi bw'uburyo yavugurura imashini yari iherutse kuvumburwa, la machine à vapeur. Yari imashini yahinduraga umwuka uturuka mu bushyuhe bw'amazi arimo kubira ikawuhinduramo ingufu z'amashanyarazi. Mbere ya James Watt, iyi mashini yatangaga ingufu nke zitashoboraga gucana amatara. Iyi mashini Watt yakoze, aba-engineer icyo gihe bayakiranye amaboko yombi maze batangira guhimba ubwoko bushya bw'imikorere. Ababyungukiyemo mbere na mbere bari abacuruzi b'amakara kamere. Akazi ko gukurura ibitaka biva mu kirombe cy'amakara kakorwaga n'indogobe kahise gatangira gukorwa n'imashini. Bahagarika gukoresha intoki bimwe mu bikoresho ahubwo bakabikoresha imashini. Ku nshuro ya mbere abantu bari bakiza imvune zo gukoresha buri kintu ingufu z'umubiri wabo, noneho bashoboraga gukoresha amamashini. Ingufu zikurwa mu mwotsi w'amazi arimo kubira zahise zinahindura imyitwarire n'imibereho y'abantu yari imaze ibihumbi by'imyaka. Umujyi wakozweho cyane n'ubu buvumbuzi ni Manchester mu Bwongereza. Ubuvumbuzi bwa James Watt bwahinduye isura n'imiterere y'uyu mujyi wari usanzwe utuje. Ibinyacumi by'ibihumbi by'abantu bahise bava mu cyaro bajya gushaka akazi mu nganda zari zirimo gukura kubera amashanyarazi. Mu myaka 50 yonyine yakurikiyeho, abaturage ba Manchester bavuye ku 20,000 baba 160. Uyu niwo wabaye umujyi wa mbere w'inganda mu isi. Madame Ruth Dumfries muramwibuka yanditse The Big Ratchet.
byasaga n'ibitangaza. Imijyi yashoboraga gukura uko ibishaka bitewe n'uko inzira za gari ya moshi zayizaniraga ibyo ikeneye byose, ibyo kurya, amakara ndetse n'abantu. Icyo gihe imijyi yakuze nk'ibihumyo. Isi yari irimo kutwifungurira ngo tuyikoreshe icyo dushaka. Ku nshuro ya mbere umubare w'abaturage mu mijyi waratumbagiye, baba magana y'amamiliyoni mu myaka mike. Kuvuka kw'inganda nyinshi kwateye kwimuka kw'abantu bava mu byaro bajya mu mijyi ku rugero isi igezweho itari yarigeze kubona. Hari hatangijwe ku mugaragaro igisekuru cy'ubunyamujyi. Uyu munsi buri cyumweru mu isi yose abantu miliyoni n'ibihumbi 200 bava mu byaro bakajya kwiturira mu mijyi. Mu 2006 bwa mbere kuva isi yabaho, imijyi yo mu isi yari ituwe n'abantu benshi kurusha abasigaye mu byaro. Abatuye mu mujyi twese tuzi ikintu kidutandukanya n'abo twasize mu cyaro, ari nacyo gituma umujyi witwa umujyi. Ku itariki ya 28 z'ukwa 10 mu 2011 mu kigo cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu kirere i Vandenberg ni muri California. 3, 2, main engine start, 1, 0. Ikigo cy'Abanyamerika gikora ubushakashatsi mu isanzure NASA cyohereje mu isanzure icyogajuru bise Xiaomi. Ni icyogajuru cyakorewe gufata amakuru arebana n'iteganyagihe, gusa cyanashoboraga kugaragaza ishusho y'uburyo uyu mubumbe wose uhujwe n'amashanyarazi. Iki cyogajuru cyohereje amashusho agaragaza uburyo imijyi yose iba yaka mu ijoro. Mu ijoro kureba uruzi rwa Nili uri mu kirere ubona ari nk'umugozi waka umuriro kubera amatara yo ku nkengero zarwo agenda akagera mu mujyi wa Cairo. N'inyanja ubwazo ziba zaka kubera amatara y'amato y'abarobyi. Ibi birumvikana cyane kuko kuva mu gitondo ubyutse umunsi wose uri ku kazi kugeza mu ijoro usubiye mu buriri, hafi ya buri cyose urimo gukora kiba kirimo amashanyarazi. Mu buhe buvumbuzi bw'impinduramatwara bwatumye dushobora kubonesha iyi si kuri uru rugero? Ku itariki ya 31 z'ukwa 12 mu 1819 Menlo Park muri New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuvumbuzi Thomas Edison yamuritse ku mugaragaro ampule y'amashanyarazi ivuguruye yashoboraga kwaka amasaha arenga 1000. Edison ni nawe watangije ikwirakwizwa ry'amashanyarazi akava ku rugomero ajya mu ngo cyangwa se mu nganda. Yubatse inzira y'insinga yo kujyana amashanyarazi ikayageza kuri ampule zibarirwa mu magana mu majyepfo ya Manhattan. Niyo nzira ya mbere y'amashanyarazi cyangwa se réseau électrique yabayeho. Mu kinyejana cyakurikiyeho amayira y'amashanyarazi yabaye uruhumbirajana. Muri Amerika y'Amajyaruguru uyu munsi amagana y'amayira y'amashanyarazi agemurira amashanyarazi hafi miliyoni 300 z'Abanyamerika. Aya mashanyarazi agenda mu migozi ikoze muri cuivre ifite uburebure bwo kuva hano ukagera ku kwezi ukagaruka. Uyu munsi isi yose ifite réseau électrique cyangwa se umurongo ugemura amashanyarazi hirya no hino. Ibirometero 47,000 by'insinga bigemura amashanyarazi muri Australia yose. Mu Buhinde ni ibirometero 94,000 by'insinga bikwiza amashanyarazi mu gihugu cyose. Inzira y'amashanyarazi y'Uburusiya ifite ibirometero 117 by'insinga. Mu Burayi ni insinga zipima 300,000 by'ibirometero zihuza ibihugu 23. Mu isi yose inzira z'amashanyarazi cyangwa se réseau électrique zigeza amashanyarazi ku bantu barenga miliyari 5 na miliyoni 200. Abani 80% bya roho zose ziri kuri uyu mubumbe. Amashanyarazi asa n'umutima w'isi igezweho. Inzira ziyatwara zikaba imitsi y'uwo mutima. Gusa iyo amashanyarazi agize ikibazo nibwo tuyakunda ku rugero rungana n'agaciro kayo. Ako kanya ubuzima busa n'ubuhagaze. Ntubu gishobora kujya kuri internet, urumuri ruba rwagiye, muri make ntacyo ugishoboye gukora. Aha nibwo uhita ubona ko amashanyarazi ari hose mu mibereho yacu. Kugira ngo tubashe kuba muri iyi si ishashagirana, twifashisha ibintu bibiri tujya kuzana mu nda y'isi. Cordero Oro ni mu nkengero z'umugezi wa Powder muri Wyoming. Ni kimwe mu birombe binini bya Amerika. Ni ikinogo kinini gicukuye mu butaka gifite umurambararo w'ibirometero 2. Amamashini afite ubunini buruta ubw'ayandi yose yabayeho yirirwa tunda ibitaka bishakwamo amakara.
Igice kinini cy'amashanyarazi yo ku isi ava mu makara kamere. Uyu munsi Indonesia nicyo gihugu kigurisha amakara kamere menshi ku rwego mpuzamahanga. Indonesia igurisha Ubuyapani toni miliyoni 30 z'amakara buri mwaka. Amakara Australia igurisha Ubushinwa yo ari mu byatumye inganda z'Ubushinwa zitera imbere uyu munsi. Hanyuma igice kinini cy'Uburayi bo bagura amakara n'Uburusiya. Buri munsi umwe isi yose ikoresha amashanyarazi yakoreshwa n'urugo rumwe rw'umunyamerika mu gihe cy'imyaka miliyoni 5. Kugira ngo ayo yose aboneke, dufite ingomero zirenga 2300 z'amakara zitanga 41% by'amashanyarazi yacu yose. Dufite ingomero 439 za nucleaire zitanga 10% by'amashanyarazi dukoresha yose. Dufite kandi ingomero 3000 za gaz naturel zitanga 20% by'amashanyarazi dukoresha. Aya masoko yose y'amashanyarazi ariko ntaho ahuriye n'indi soko yitwa petrol. Iyi ntaho itatugejeje tuyihiga, kuva mu butayu bw'urubura muri Siberia mu Burusiya kugera mu butayu bw'umucanga muri Arabie Saoudite. Amasosiyete 3500 ayicukura ku isi yose acukura utugunguru miliyoni 4 buri saha, n'utugunguru 67 buri munota. Mu myaka 150 twacukuye utugunguru miliyari 1,000. Icyavuye muri ibi nuko peteroli yaturemeye ikindi kintu kiduhuza kurusha ibindi byose bisigaye ku isi: ubucuruzi. Ubucuruzi bwafasha abatuye isi bubaha isano bwifashishije igisanduku cy'icyuma cyitwa container. Iki gisanduku cyahinduye ubuzima bwacu. Amamiliyoni y'ibirometero by'imihanda y'imodoka na za gari ya moshi, ibihumbi by'indege bihora bizenguruka umubumbe, n'ibihumbi by'amato birimo kuzenguruka inyanja muri aka kanya, byose biteretse ku kintu cyitwa ubucuruzi. Ibi byose bikwirakwiza mu isi buri kintu cyose igisekuru cyacu gikeneye. Ubucuruzi mpuzamahanga burasa naho ari bwo butuma isi yikaraga. Nk'uko ubucuruzi mpuzamahanga bwavutse. Byose bitangira nibura mu myaka 1000 ishize rwagati mu Bushinwa. Ubushinwa ni ubutaka butagatifu mu bucuruzi mpuzamahanga. Mu magana y'imyaka igisekuru cy'abitwa abahan, dynasty Han, bakoze inzira y'ubucuruzi ipima nibura ibirometero 10,000 by'uburebure, bayita la route de la soie. Bwari ubucuruzi buzenguruka imigabane bajya gucuruza ibicuruzwa abandi batuye isi batari barigeze babona. Gusa hagati mu kinyejana cya 15 intambara hagati y'igisekuru cy'Ababyzantine n'Aba-Ottoman gihagaritse ubucuruzi, ariko abantu bari barateye imbere ku buryo bitari gushoboka guhagarika burundu ubu bucuruzi mpuzamahanga. Hagombaga gushakwa indi nzira yo kunyuramo kugira ngo ibicuruzwa bigere mu burengerazuba bw'isi. Mu majyepfo ya Espagne ahitwa Cadiz, ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 mu 1492, Christophe Colomb yatangiye urugendo batwigishije mu mateka. Yambutse Atlantique yerekeza mu burengerazuba, watekereza kuzabona inzira imujyana mu burasirazuba bw'isi. Gusa yisanze muri Amerika. Bahita bandika ko ayivumbuye mu gihe ahubwo yari atangije kumugaragara ubucuruzi muri kiriya gice cy'isi. Amato yogoza inyanja mu myaka 150 yakurikiyeho yaciye inzira zerekeza ku butaka bushya mu gice cy'isi cya ruguru n'icyo hepfo. Ibyiswe grande découverte cyangwa se ubuvumbuzi bw'ahantu n'abantu bwatumye abanyaburayi bamenya ko ku isi hari utundi duce dufite ubukungu kandi bwinshi. Imijyi yari icyo gihe nka Londres, Paris na Roma bahise batangira gucuruza icyayi n'isukari. Ikawa yahise igaragara Amsterdam na New York. Uyu munsi ibicuruzwa byambukiranya imipaka bigenda mu makonteneri. Ni ubucuruzi bupima miliyari 4,000 z'amadolari. Buri mwaka amato atwara miliyoni 120 z'amakonteneri atuzanira ibyo duhaha buri munsi. Mu isanzure ibyogajuru bigaragaza ishusho y'uburyo amato anyuranyuranamo buri mwanya hirya no hino mu nyanja. Umurongo mugari w'inzira z'amato mu isi uhuza ibyambu 4500 byakira amakonteneri. Kugira ngo wumve ingufu z'ubwikorezi bw'ibicuruzwa ku rwego mpuzamahanga, jya muri boutique yo mu gace utuyemo. Ibicuruzwa uhasanga bitanyuze muri konteneri urabibarira ku ntoki. Imihanda mpuzamahanga y'ubucuruzi isa n'iyazanye isi yose ku muryango wacu. Buri wese muri twe iwe mu rugo afite ikintu cyaturutse ku yindi mpera y'isi. Gusa ntabwo ari ibicuruzwa gusa bihora mu ngendo. Kubera ubuhanga bwacu
twakoze amamashini atwara amamiliyari y'abantu buri munsi akabavana ahantu hamwe akabajyana ahandi. Ni amamashini asa n'ayagabanije ubunini bw'isi. New York, umwe mu mijyi minini isi ifite uyu munsi. Muri New York igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuhumva indimi zirenga 800 zitandukanye. Umujyi wubatswe n'ibisekuru bikomoka ku bimukira, ukaba umujyi wa mbere ku isi utuwe n'amoko menshi y'abantu. Buri mwaka abantu barenga 200,000 bava mu bihugu byabo bakajya gutura mu mahanga. Buri mwanya 1/5 cy'abatuye isi baba barimo baragenda mu mihanda, mu kirere cyangwa se mu mazi. Ubwikorezi bwadufunguriye isi butuma tujya aho dushaka igihe tubishakiye cyose, ariko mu binyejana 2 bishize ibi bikorwa remezo nta byabagaho. Abakurambere bacu bakoresheje ibihumbi by'imyaka bava muri Afurika, hanyuma bategereza ibindi bihumbi by'imyaka kugira ngo bashobore kunyura mu mazi bajye hirya no hino ku isi. Uyu munsi ibyo tubikora buri kanya kandi buri munsi. Ibi twabigezeho dute? Ku yindi nshuro igisubizo kiri mu buvumbuzi no guhanga ibishya. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 1908, Detroit muri Michigan, umunyenganda Henry Ford yatangije ikigo kinini gikora imodoka nyinshi zitwaga Ford T. Imodoka ze yazishyize ku giciro kibashwa n'umunyamerika uciriritse. Mu myaka 20 yonyine yakoze imodoka miliyoni 10. Aha yaramaze guhindura imyitwarire y'abantu, yaramaze kugira impamo inzozi z'abantu zo kugenda bicaye bitabaye ngombwa kurushya no kubabaza indogobe. Ikorwa ry'imodoka nyinshi ryabyaye undi murongo mugari wo guhuza abantu. Imihanda. Uyu munsi umuhanda ufite ibirometero birenga 156 uhuza imijyi, ibihugu yewe n'imigabane. Wabishatse wazenguruka isi yose ugenda mu muhanda. Ushobora kuva hitwa John O'Groats muri Ekose ukagera Locape muri Afurika y'Epfo aho isi irangirira uri mu modoka cyangwa ugenda n'amaguru. Mu buryo busa n'ubutangaje, uburyo bw'ubwikorezi burusha ubundi bwose bwo ku isi kuba ubufindo bwabayeho mu myaka 5 mbere y'imodoka ya Henry Ford. Kitty Hawk muri Caroline y'Amajyaruguru. Ku itariki ya 17 z'ukwa 12 mu 1903, abavandimwe babiri bitwaga Wright bagerageje bwa mbere imashini igurukana umuntu bise Le Flyer. Muri iri geragezwa iyi ndege yagurutse amasegonda 12 igenda metero 37. Bari batangije kumugaragara igisekuru cyo kuguruka mu mashini. Hifashishijwe amakuru y'ibyuma bipima amerekezo byitwa GPS n'ibyitwa radar, uyu munsi abahanga bashobora kureba indege zose zizenguruka umubumbe buri segonda. Buri munsi igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose ujye utekereza ko hari abantu nibura 500 bari mu kirere. Buri mwaka hakorwa nibura miliyoni 40 z'ingendo z'indege. Izi zitwara abantu miliyari 3 bajya mu byerekezo bitandukanye bya kure. Mu kwakira izi ndege habaho ibibuga by'indege birenga 40,000. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga Hartsfield Jackson i Atlanta nicyo kibuga cyakira abantu benshi ku isi, miliyoni 95 z'abagenzi buri mwaka. Uyu munsi ubwikorezi bwo mu ndege bugaragaza isura ishimishije y'ingendo z'abantu ndetse bukerekana umurongo mugari w'ubwikorezi uhuza isi nzima. Bwana Lewis Dartnell mu gitabo yise The Knowledge avuga ko kuvumbura indege n'ingendo mpuzamahanga bitagabanije ubunini bw'isi gusa, ahubwo byanahuje abantu. Byahinduye isi umujyi umwe ufite umurongo umwe uwuhuza. Ni nkuko muri Kigali tuzi ko hari amamodoka n'amapikipiki yakujyana aho ushaka hose muri uyu mujyi. Uyu munsi ushobora kugenda 90% by'isi mu masaha 48 yonyine. Abatuye isi twese dufite umurongo uduhuza kurusha ikindi gihe cyose kigeze kubaho muri ubu buzima. Gusa ubuhanga bwacu buherutse kurema undi murongo uduhuza cyane kurusha indi yose ibaho, kandi ukabikora mu buryo butari bwarigeze butekerezwa ko bushoboka. Internet. Uyu ni umurongo utuma uvugana imbona nkubone n'umuntu uri ku yindi mpera y'isi udahagurutse ku ntebe iteye imbere y'igitanda cyiwawe. Uyu munsi turi abantu amamiliyari dutunze mudasobwa nto zigezweho. Mu myaka 100 ishize imashini yo kubara cyangwa se calculatrice yashoboraga kuzura salon yiwawe. Uyu munsi kubera ikoranabuhanga mufite za mudasobwa zikwira mu ntoki no mu mifuko y'imyambaro yanyu. Smartphone zamaze guhindura uburyo twabonaga umuryango mugari. Ukanze buton
ushobora gusangiza ubuzima bwawe umuntu uwo ari we wese aho ari hose. Buri munsi twohereza email miliyari 182, tukandika miliyoni 500 z'amatweet. Buri munsi dufotora amafoto miliyoni 70 tukayashyira kuri Instagram. Dukanda like cyangwa se kugaragaza ko wishimiye ubutumwa n'amafoto arenga miliyoni 3 kuri Facebook. Dushobora kubwira isi yose icyo turimo gutekereza mu kanya nk'ako guhumbya, nyamara mu myaka 500 ishize 99% by'abakurambere bacu ntabwo bashoboraga no kubona igitabo kimwe. Mayence mu Budage mu mwaka w'1450, mu gihe cy'ibinyejana ibitabo n'inyandiko byandikishwaga inyuguti zibaje mu mbaho, kugeza ubwo umucuzi Johann Gutenberg agiriye igitekerezo cyo gucura inyuguti mu cyuma bakajya bazinika muri wino bagashyira ku rupapuro. Imprimante ya mbere yari ibayeho. Aha noneho igitabo cyashoboraga gukorwamo kopi mu gihe cy'isaha imwe. Abantu benshi bahise biga gusoma no kwandika. Gusoma no kwandika ntabwo byari bikigenewe abakire gusa. Mu myaka 500 yakurikiyeho, imashini zo gufotora inyandiko zari zaramaze kuba igikoresho cy'itumanaho, zikora buri munsi ibihumbi by'ibitabo n'ibinyamakuru. Mu gihe cy'imyaka 200 ibinyamakuru n'ibitabo bwari uburyo bw'itumanaho bwihuta cyane. Gusa ryari itumanaho ritakwihuta kurusha uritwaye, kuko ibinyamakuru n'ibitabo byagezwaga ku bantu ku ndogobe. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 ubundi buvumbuzi bwahinduye itumanaho mu buryo bwihuta cyane kurushaho. Telegraphe électrique. Kubera amashanyarazi, abantu batangiye kohererezanya ubutumwa butagenda ku muvuduko w'indogobe gusa, ahubwo bugenda hafi ku muvuduko w'urumuri. Ku itariki ya 29 z'ukwa karindwi mu 1858 mu nyanja ya Atlantique, ubwato bubiri bwari mu byerekezo bitandukanye busatirana nk'ubugiye kugongana. Buri bwose bwari butwaye insinga 7 zikoze muri cuivre zifite igifuniko kimwe. Ubwo bwato bubiri bwarahuye buhuza za nsinga, buba butangije ku mugaragaro umurongo wa telegraphe wambukiranya Atlantique. Mu Burayi no muri Amerika bashoboraga noneho kohererezanya ubutumwa. Ku itariki ya 16 z'ukwa munani mu 1858 umwamikazi w'Ubwongereza Victoria yoherereje telegrame Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James Buchanan. Yamwohereje ubutumwa bw'amagambo 98. Nyakubahwa Perezida, umwamikazi yifuje kubashimira kubera igikorwa mpuzamahanga mwakoze, aho uyu munsi Ubwongereza bushobora gutumanaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu butumwa bwamaze mu nzira amasaha 17 n'iminota 40. Uyu munsi iki ni igihe kinini cyane, ariko icyo gihe byari bitangaza. Ubutumwa bwambuka inyanja butamaze n'icyumweru, butagiye mu ibaruwa igomba gutwarwa n'ubwato. Uyu munsi insinga zipima ibirometero birenga 800 zinyura munsi y'inyanja zigahuza imigabane yose yo mu isi. Rumwe muri izi nsinga rufite ibirometero 39 ruhuza ibihugu 33 kuva mu Bubiligi ukagera mu Buyapani. Amakuru angana n'amagambo miliyari 200 anyuzwa muri uru rusinga buri segonda. Amagambo miliyari 200. Ngewe nawe kugira ngo tuvugane amagambo miliyari 200 byasaba ko tuba twaratangiye kuganira igihe Yezu Kristo yari akiri mu isi, tugahera icyo gihe tuvuga ijoro n'amanywa, nta gusinzira, nta guhagarara, nta kurya. Uyu munsi wenda tuba tugeze muri 1/2. Uyu murongo uhuza isi yose ntabwo uri kundi bazi inyanja gusa, kuko insinga zipima ibirometero miliyoni 56 zizengurutse Amerika. Izi nsinga nizo zigize uburyo bwacu bwo gutumanaho. Hari abantu benshi barimo kunyumva binyuze muri izi nsinga. Binyuze muri izi nsinga hari amamiliyoni y'abantu bari ku gice cy'uburengerazuba bwa Amerika bungurana ibitekerezo ku buryo bwo guteka n'abari mu burasirazuba bwa Australia. Kubera izo nsinga ushobora kumara imyaka 10 wibera muri parike y'ibirunga cyangwa se ya Nyungwe, cyangwa se mu misozi yo muri Tibet mu Bushinwa, ukaba ufite amakuru y'ibibera mu isi incuro 100 kurusha umuntu warushaga abandi bose amakuru mu myaka 20 ishize. Hamwe na internet, uyu munsi turi mu bushorishori bw'umuryango mugari wacu uhujwe n'umurongo mugari w'ikoranabuhanga n'ubuvumbuzi. Niyihe isura hafi buri kimwe kitubeshaho uyu munsi. Ibyo byose dushobora kubikorera icyarimwe aho turi hose mu isi. Internet igaragaza buryo ki turi mu isi ifite umurongo uyihuje yose uko yakabaye. Aha niho tugeze uyu munsi. Byose byaturutse ku gitekerezo cyo guhinga umurima
abantu batura hafi y'uwo murima maze aho hantu kuko babonaga batazahava bahakorera ibindi bikorwa byo kwiyorohereza imibereho. None dore aho tugeze. Naha dusoreje ikiganiro wari uzi ko. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Bashimiye ko mwemeye kutwumva. Wari uzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda. Red Blue JD. Ugasanga bahubatse amazu cyangwa ibindi bikorwa remezo ukibagirwa uko hasaga mu myaka 10, ariko ako ni agace kamwe wowe ubasha kurebesha amaso. Iyi si dutuye isura yayo nta bihuriye n'isi yo mu binyejana 5 bishize. Nyuma yuko tugeze ku isi tugashobora gukora ubuvumbuzi bw'ibanze budutandukanya n'inyamaswa nko gukora intwaro zo guhiga ndetse no kurya ibitetse, twahise dukora ubundi buvumbuzi bwavuyemo imijyi yose ishashagirana tubona ku isi ndetse n'ibikorwa remezo n'ikoranabuhanga byose biyirimo. Reka tuganire ku rugendo twanyuzemo kuva tugitangira kurya ibitetse kugeza uyu munsi. Reka tuvuge ku nzira byanyuzemo kugira ngo isi ibe yubatse uko yubatse uyu munsi. Iki kiganiro cyitwa Wari uzi ko, ugikurikira kuri Radio Rwanda. Ikaze. Inyandiko y'umwanditsi witwa Maria Angelica Berello yitwa L'invention de l'agriculture ku rupapuro rwa 7 biri ku buso bwa 20% by'ubuso bwose bw'umubumbe. Kugira ngo tubashe kurya dukoresha 1/2 cy'ubuso bwose bw'isi. Kuva ubuhinzi bwavumburwa ntabwo bwatugaburiye gusa ahubwo bwanahinduye imyitwarire yacu yose. Madame Caroline Steele ni umwanditsi w'igitabo Hungry City. Ubuhinzi bwatumye ku nshuro ya mbere dukoresha igihe cyacu mu bindi bikorwa atari ugushaka ibyo kurya gusa. Mbere yuko tuvumbura ubuhinzi, mu gihe cy'ibinyacumi by'ibihumbi by'imyaka twabayeho mu matsinda mato y'abahigi bahoraga bimuka bajya hari ibyo kurya. Mu kuvumbura ubuhinzi, ibyatwirukansaga imisozi twabizanye hafi yacu. Ibiryo. Abantu batangiye guhinga ibyo barya maze bahita batura hafi y'imirima yabo. Nguko uko ingo za mbere zavutse. Abantu bakimara gutura babonye uburyo bwo kumarana igihe hagati yabo. Havuka imikoranire. Abantu batangira guturana. Mu guturana ariyo Iraq y'ubu bari bamaze kuvumbura ubuhinzi. Ubuhinzi ntabwo bwagumye aho ngaho mu burasirazuba bwo hagati gusa, kuko no mu bindi bice by'isi bahise batangira gutaba imbuto mu butaka zikamera bakazisarura. Mu mwaka wa 2007 imbere ya Yezu, aba Olmec muri Mexique bahise batangira guhinga ibigori. Mu mwaka wa 2006 mbere ya Yezu Kristo muri Peru bahise batangira guhinga ibirayi. Mu 2005 ku nkengero z'umugezi wa Perle mu Bushinwa bahise batangira gutera umuceri. Mu mwaka wa 2003 mu Burayi bwose bahingaga uburo. Ubuhinzi buracyari cyo gikorwa cy'umuntu gifite akamaro kurusha ibindi byose bibaho. 10% by'ubuso bwose bw'isi uyu munsi ni imirima abantu bahinga. Uyu munsi uburo bwose buhinze ku isi buri ku buso bw'ibirometero kare 2,166,000. N'u Rwanda gukuba inshuro 76. Dukoresha 20% by'ubuso bwose bw'isi mu korora amatungo magufi n'amaremare. Imikumbi n'amashyo biri kwisi. Uyu mwanditsi avuga ko ibi bikorwa remezo by'akataraboneka byubatse isi byatangiye igihe isi yose yari ituwe n'abantu batageze kuri 5,000,000. Ni mu kibaya cyiswe Croissant Fertile, ni hagati ya Turkiya, Iran, Iraq na Yordania. Hari mu mwaka wa 1010 imbere ya Yezu Kristo. Abantu bariho icyo gihe batungwaga no guhiga inyamaswa n'imbuto batagira aho batura bahora bagenda. Nomade. Rimwe umwe muri bo yasoromye imbuto yabonye aho mu ishyamba arazirya, yumva ziraryoshye. Araziteka kuko bari baravumbuye umuriro. Nyuma yo kurya yafashe ibishishwa n'imyanda yavuye kuri za mbuto abijugunya hafi aho, bidatandukanye cyane nuko natwe tubigenza uyu munsi. Nyuma y'igihe gito yongeye kunyura ahantu asanga za mbuto zarameze. Ahita amenya ko iyo ufashe imbuto ukazitaba mu butaka, nyuma y'igihe runaka zibyara izindi mbuto ushobora kuzasarura. Izi mbuto zari uburo. Mu buryo batari bazi, abantu bari batuye muri Mesopotamia. Red Blue JD.
uyu munsi tuba mu isi isa nihujwe n'umugozi umwe, aho abantu batuye isi bose basa n'abatuye mu gace kamwe kubera imikoranire yamaze gutesha agaciro icyitwa intera. Ibintu byinshi mu isi birasa kandi birihuta. Ubuvumbuzi no guhanga ibintu bishya byabayeho mu bihumbi by'imyaka byashize byashyize itandukaniro hagati y'isi tubamo uyu munsi n'isi yo mu myaka 500 ishize. Uko guhanga ibishya byatugejeje aho twafashe isi tuyiremera umurongo w'ihuriro, aho buri kintu gifitanye isano n'ikindi, aho buri gace k'isi gafitanye isano n'imikoranire n'akandi. Ibi kandi bikaba buri gihe mu kanya gato mu buryo butigeze kubaho mbere. Ibi nibyo bituma dutera imbere, tukaba abantu basa neza kandi babaho mu buzima busa neza kurusha abandi bose banyuze aha turi. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ku nshuro ya mbere uyu munsi abahanga bashobora kujya mu isanzure hejuru y'isi bakareba uburyo isi twahinduye ugereranije n'uburyo yari imeze tutarayubaka ngo tuyihindure uko isuku. Uyu munsi ujya unyura ahantu waherukaga mu myaka 10 ishize